Kajingsha krong khajana ki nong rep haki kherdap ka Karbi Anglong Autonomous Council nalor kajingsha pendik ya ka roy kapar kala pelong ya ka senjuk kirang ba snong border area right nongtung bakentup arpu arteli ki snong ki bahab ak block 2 banwan ya kren bo chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sings em bantuklar mardor halor kani ka benta haka khatlai tarik urisau arjar pulai kasenjok kala kedau baki dan santeli ki kerdop ki ba krong khajana yaki marrep malakasingi kata hajatalong sabuda umjakni malas ding bat umsopho madan umwang hakani ke jinglet yakendu yaki noyelam kasenjok la senran lang do ba Charles Marngar MDC bat MLA ka Congress na mohati badu ba Ronnie V Lingdo MDC bat MLA ka Miliam habakran kilat pathai kubor hadien ga jingwan yakendu ba Blick Star sotun president kasenjok ulaong baki nongsong snong ki kendo jinge nomor ke jingbon ki kerdap krong khajana kamtam hakate ka benta balakado badan ke jingyaken atput ulaong baka ki AAC kalabu iki forest check gate ban khanglat e jingsha tu ki marklaw hendre ka poipat cheka benta ban krong khajana ban yaki marrep ka mat ka bagidon pat hakani ka por ban ya kendo ICM kalong ban terpat ICC ba in ya kren kham sani bhana ka benta ka suk ka san ka benta ka im kayap chung pai ba nang susnong bodon po boda ho idon ki khasi idon karbi idon kini padi hito taka mat ka wikren ha kani ka por ha kani ka ching kendo ching menta ka long ba idon ya ka ching e kom ki pai ba nang susnong ngim khen tang yo khasi ka long yo khasi karbi u ni pali kren la ni ka tan marba ni kidon kini ki e khadop khrom khachna pi kidon kini khadop khrom khachna ki bra chulum ya ka khachna ya kini ki mardat nilai keren menta ila kular ro ikani ila mder tang bi kular ila sim lu pun ba ila kol sau CM chongka Karbi Anglong te hatu la keren ba ni sngau patang ya bon preu lu wang don meeting ka ni la sui ong sanang keren pi te ni pen pau chung songo we de i unong yalam chokani kursil chungi udai sisa wakit ke na kabanta kandok siap hakata kecing sungo chungi de tang romba abala aban sim yingi kene kecing kit kle bat banwan yo chap daladi hedu te kecaka bat hab mai kran ni kene kecing ka bangi don banwan ra kene ke poro isim ya ke kecikulat bat im asale wa pun ru rakun siau ni CM choka kabin tingi ai chữ xuống bạn ni lạ bên ông bà ni pen pau ya ko burom na ko benta kanika isu ko pamai sin kalipo ban kemilan tina kan ki cingwan si kendo sumi kan longka cinirap na ko benta chung ki pai banong sung ki beron hapo ka than blok tu hi bro koi ba ngin nom yo o wiano yano ki benriu hendring ni sungtho ba ti khasi bet karwi ni long kum sipara ni ba hapo ha kene ka po ka ari khasi sumiru ti don sibo ni karbi ke ki badan khamtam ki badan bordar ngim dei ban ya sungtho bakala ban pau chung su deu long ba ha ki wei ki benta ki ba mi ki sing ya kan at ki sing srot ki sing shot ki sing dak tan ke yang su pa ka nekeci transfer kalong betul betul cai uput usam ya kecing betul ki at sokar ni sani ki at klik sokar ban ngin ap ika ta por la ki om kono ko por ngin ap te ka ba kecing kwa ba kecing angnut suni di kalong ba bagi dia swai ka suk sunai em ka khadap khom khachna he ke de bechom ka Karbi Anglong ka de bechom Karbi Anglong pi long ba kecing bu chuki hatu long ba ka ba pausai kita apa itu forest sekir ke kilum pada kena kesnai ki marap pi kumsing unsar ki bakuwe ki kilum ni kesna na kalian cui penting semua nomor kecing yak tadi cuki norep em kata kadi ngim pat om Karbi Anglong lan simi kadi hapodis tet area teh tambah ibu nak kadon hum laper gawe umaper kadon hum senduk gawe la kadon hapo sabuda gawe kadon hum cikeni gawe bat kadon pada hatai hapo madan uang gawe
Kecilum kecilai tu ki kalau na pemerintah ki bagi marap ki susim be lesom tu susim be di kebeki tu ki. Karena pemerintah senar sensar hitir ki dabu be kador. Lebu be kador. Barba kamdai ra ba ki tu ki ba ap tu ka ki tu kinlum tu ki lawan pat ki hoi pat ki belum kom ki minichar. Ki la cutip ki bagi kita ki Maholdar ki simwai be pot sekocil tiki lum be ki tu ki maholdar ki tu ka khachna tiki kela ban lum ko wi ka Mahindra pick up ko ki lum do nyo ka cha ko to kamot ka chiyak to ka dei chung no ra kam dei ka chu ki tu ki no khai te kini baru ang la sha di alut hau siam ba ini keren sani bhana kontakan kam khana ba toi ki di ya ki deng supply kom to tengin nam kwa hirapan tukla nomor kin la ka baki dei te ka bangi kwa pan mata pan pau hi pat kalong koi ha kan du kom ka ba kom ki nong sung snong tengi don kam ye kan ka ding thang ding kom to te ki ding pan snaim to ta bon sin begini ki forest pat ha ka baki siam ha bangi kit ding yak de kali kom to po ha po surok po unti to ki bat ki pendik pi te ngim kwa begitu ki ke ko kunsia ka baki dei hok ban lum te ka bamut baki kini ki ding MP le kalong kom dei mo yong is tu bakla long ba kanika kini ki ba pami ka ding thang ding yap ka bu tu ong kamut ban kit na po klau ha snong kam dei ka ban cross ye kanika shekit pi kalong hadu kata tala da kini ki forest pat ki biyan to trolling per setupan ki shem surok ki bat la bat te kalong kumta te ye ka be ki bat pat hatu po shekit pat suki na ka bata ka forest shekit pat suki kata ta ka dei chin su tu mo suki ngim kwa ai na kalian cu sinjuk matukla kim dei ho long ka ba ki dei ban ap hatu long yo don ki nong tu ye ki mar klau tu ki pi kata pi ga kin semua trong cái sikit te kumba long pat mata pat long ki lum pisa pan ban ye ki wat ki mar kata si ai ko bi kundo pa ba ngila ucor pi sedisi ngila ucor wat hadu hapo CM ngila alik ngila chin thot Nakaliang ba Charles Marngar da ka ba ai kuble yo CM ulong kumu MLA ulay kran ni kamat chakrong khajna ki kali sensar hayeng darbar thawan henre ka tegas ni ladon ba yakran chapang ka kamput pat sema penban de kene ke jingi kendo kadai pi mundai etang ke jingkwa nakaliang jong ka senjuk kerang basno ke jingkwa nakaliang ke jonga henre ka ladon hi ka discussion mo haka por ka bau CM lawan sapo ketika cakap ke jongi po man de nakaliang ke jonga apa pau ke jing aku blai yêu CM ko mala keren chokman ndai bo ong ba kadon kono ka tau ko pangi su ra yo breu la ne ban ai ke jingero ba dei hok ban yo ke jingero ni haban ai ke jingero stang ban kot katam kum MTC ada sohon ni la dia o CM ba shimti ya ne kam top dala dei ula ban poi akati ke jaka ka bangi machinge ka bangala angnut lasla dia berbau sisa ke jenai kublen dia nado ke bau si lawan ko mulakan dari presiden jom senjuk ni jinget ki badan hantai ke jen penuet kamdan show namar balai si wana kata kedor ke bau khatlang ya kinong yalam ki MSC member autonomous council jong ka kabi ang autonomous council PM nata uni member jom katuka constituency Chintong constituency jadi tu kapal bukan ni ya tak song san jadi so deh ban ai ke jingi ro ke puram yo dia kan dia pada ke baik bat ke jingi kendo pada kesini kembala keren syahman presiden kidan sisa kini kerdak tak jingi syang aja tu IP ya kene ka isu kalau ada ban ra apa assembly lu ban keren haka budget session ya ketulis ni itu IP aklam dah semua hentan ada tantai ke jubak ujung chief minister rusuh nomor ba aging syangi keren banyak tax collection yo sensat tinrai idon ro ki wei pada bagi anda kila isu menta ki poi penban mani keren yo pot usam mani ra daga map apa ing dorba adu busi am la dom buk lempoi kena sok ban jubab ik menta
kita gede jinja ki bangi ngi kendo na kalian jonga ngala persang penikran na ka por dengan sukumen memandang sing UCM ngomongin simpiai kene but kasadan biang ke jingi kendo na kalian gani ke isi jongi nang ne but ka karbi ang lo akan mas konsen ya kini kisant lagi kerdap ki balakan syakmat menambur ketin kebaan nang ta kecing tho ding yap kita ngiap ni sebuhai ni pom ding yap be wat naki cloud jong ki paran song snong ro ni jo yedon gono go jing ong tendai ko malakan syakmat teng dal akit ding yap halenti kidan kinom pruit tikanero kedai ke bagi bo ahmat bo CM jongi unya rapat deklar tiba-tiba ki kampen roy baro ki bahapa po konsensi katar kedai ke bentah ke bagi labo kaman penikran batu CM jongi mendak sengi ke kitch up bro ke kitch up kita tengi kitch up nawa kitch up nong ndai bandi ban snaying ting ban penon kam nam ta kani skim sis pas ngi tukum gitu ro ngilabo ya kedai kaman nakal yang kesenjuk kelabu ikene keman kumbar penyeram mo ban berap lam ige ige kesenjuk kelapan baik kenang bau siam tu kelar lamba kanikar kompentrei ya keskim sis pasngi ya ke JJM igi yang bodo PMAY bat kiwai kan long smooth bat kan long kebayat baik bat kebayat di tak degawai nang ta kababut nang ta ya hakaba ya de ba kejing penbaik put penbaik sam ke second phase hakaba de ba niru nakal yang jong kesenjuk kumba kila keren mensua ki keren biang ki penpau biang CM bagi ni ki arpo atlik shlo ki long kawai hidup mentah ki sultanat ke jengalam jong presiden jongi ki pai ba ki long kawai bat ke juk asurhi ki penpau khamat jong chief executive member jongi ba ma uru undan lam kalian ke jongi te kita ki dikhajam ki bang penpau ba de kerpat ke bagi kham kerpat e long ba CM jongi unya keren na kapor na kumanta panunra ya kesop-sop kesop-san ha ketika tan ke jongi ngiu gi jingja ki bejah ki wei ko mala pangat kami ge jingya keja ngingim kwa akan long ta kano ko mengi keren kano ko ba ngi emlang ke ju ka ngin em kesop-sop kesop-san ngi don kam ya ki bor ki bahalor ki nongelam ki bahalor juga council ke jongi makumbalong mentah ko ke district council ke jongi ke jurisdiction juga council ke jongi isu keman mengimpet iba gandon keno kejing mi kejing kaca mo dan nakaliang kejongi iwan hangni berkesenjuk kira basno berkerpat UCM jongi mo simpia ye keniro ita kwa akan lemi keno kejingja nomor pa mi keno kejingja kejing long dok kejing long nong kendong kejing kaliat kayang kalit kawan lesekan mi sebut kejing kita kedai ke panggilan mi kendo kena kalian juga sih sempat dapat pau ke aku beli UCM ya ke executive committee ba kunjuru ya kesenjuk yang masuk tingidan gawe kesor bangin ya jelang na komenta bahagia bat kam tam ya sok san jom ko boda ke jom Chief Executive Member ba penyat sing CM uloong baki kerdap krong khajana ka KAAC kidai ki bla kham slam bat uladap yakran bat UCM ka KAAC u Dr. Tuliram Ronghang ban numlum khajana yaki marrep te kani ka jinglai ke jongi hak itu ki benai se kala long sha ka jing mentoi yaki namar bakila shingain bah ya haka imlang salan ba khamtam ki jat benru khasi jongi hak itu ki nadu bangilai mdan shu kanu no ka jing sha penwit haka lek kawan haka rap karyang haka no ka bentah haka trekam trejam haka khai pateng te nakaliang jungi ngi so tenat bat kei ka bangi dan ban penpau ban kentu yakipat kalong ba hamene haka jingi kendu jungi kalong ba ngi kentu yakini kinoelam jungi senjuk bat baro kirang ba shnong jungi tu shnong badan blok tu ba kite ban long ki ba yateli ba de ban yalong ban yateli para jat reu jungi pada longkat balong ru da bangi dan hi kejing teli kadang dan kejing kermen lane kata bor te nakaliang ka ki HDC nginang yai trelang senda bat kini ki shnong ki bahap pok haput bat kumju ru nakamenta ka shongsuk shongsan ini trelang hagaju kapor nam ta ka bahakamiat jengki hakabakan thup ru wat ikaroi kapar hakano kanu ka benta ba council ka don ya ka lat jingrap te ngila penbaik meneng la itu iki bah kini ki khatra arpo tu ligishnam ngin a jingrap na kalyangka KHDC te hakabai dei bat ke baar
kajing kentu jongki ban pha yarap lamingi kajing pensno jongki ya kan ki santali ki khrdop lum khajna jongka Karbi Anglong Autonomous Council hangti po blok 2 bahap po karai nongtung hima khairim ngila ya thiri tai ba ngila kran ba ba ngala keli jingkeli bon ki eke but kumbala ban suthu kini ki jakalum khajna niki gate lakalong jongka forest ki babun kiwe kidai ki bala khamslam bala bu po Karbi handi po jaka daki daka Karbi Anglong Autonomous Council but hagbedi bakani nakaliang jongka nakaliang da jongi menehi hakmat jongki rangba shnong hakmat jong senjuk ngalafun nangni bay dan lang batki ngala yo ban fun CM jongka Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang ringkat ru bat yau MEC Abhijit Kro ubade bami khmat chikitu gi jaka bat nila yo banjekran habide kiniki jing bawan penpau na kiniki shnong te nakaliang jongi la penpau ba habide ba kinu ki marrep habide kinu ki marrep ki ba kenthop ki jhul ne ki sensar dan ne ki baki tho ding yap ne kinu ki jingdan kam jo ki khasi jongi hanti po blok tu kinam deban lum khajna kagiat kala bandan ya menta kat bangindang dan apa dengan jing keren baki Henry kinam dei pat ban lum khajna te bat ya ka jing keren sani bhai kini ki eke babun te nakaliang jungi ngilai penbai hakawai pat ka singi ya ka bangini kenduk lang na ka executive committee jongka KHDC bat ka executive committee jongka Karbi Anglong Autonomous Council ya ka bangin yo banya slok banya pliu jingmut habedi kini ki babun ki jing te kabalai pat kilapen pauru habedi bakani ka jing pentut iki kampen roy te nakaliang kajungi la ikran meneru habedi bakani ka jing pentut iki babun ki kam development kampen roy ki shnong khasi kanam dei banjashu te lada don kanu kala jingrap bapoi naka state government kajungi kidei be ban nam kidei ban pediang bat kumju nakaliang jong council ru abangi don kala ban yirap mentanang ni shmat in agi jingirap ini shno te baka Karbi Anglong Autonomous Council kabasau kamdei ban khangla ya ka jing pomdeng thang namal ki don kini ki klau shnong hapo kini ki shnong kasi kiba daki posnam kala dei ka jaka bam ka jongki lese ki jaka rap lene ki jaka pomding thang mdei ba pom yu ding bodang im di kitu ki ding yap te yakum kitaru teng ki don ki basha penwit te hendrei nadu bangila lek nakaliang jungi mentala lai benai tam don chu manum penwit wat ika pomding hendrei ki nongshunong jongka ki theki than che tepat ki susir yo kaja kumbalong hapo lapangap te nakaliang jungi ngila pentikna ye ki nongilam shnong ki bahap hapo blok 2 bakinam dei ban shongsir ka KHDC ka executive committee bamenta ki MDC baro ki EM baro ngidon ya ka jingkit klit nam ta jungki ngidon ya ka jing sukhya nam ta jungki lada don manu ba penwit hi ngim salia ban her she blok 2 watch teng mir te kata ka bangila ya kran rangba batki ba nginam aili kinunu ki ba pentut ya ka shongsuk shongsan hapo blok 2 khamtam ban penwit iki produk prasnam ijumi kata ngila kran basha habeide ba ka jingpen bet put kawat ka baar ba kini ki shnong bakin yami kum kinong shnong kin mi betang apa deng ki khasi bat ki Karbi kim dei pa ba ki we ki nong shnong kin yami hakinu ki meeting baka khot ka sarkar but yakani nakaliang ka KHDC namal ni long kum ki dukhat jong ka regional committees habedi kini ka border committee te nakaliang jungi ni kuloi ban shimkhya kini ka kam bat ban ra wat ka regional committees ya kum kini ki jing ajing mut nakaliang sinjuk te bat nga sngo bat ni sngo ba kani ka jing ajing mut kalong ka ba biang ba ya ka bangin la ban penyat bet ya ka jing pen bet put khamtam hakawat ka ba Kongret Kino
have a check up and I not say kan thia. ya Ila banet la shem ta yoru. Sele yu dan siam kenya. Slam kendian PE takadaw kolong kapakong san ban pat ya kapor Kalau kebadan kamban letas ya kekemia shua bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em kabakait kabakia bat imslam. Dor jong kapor. HIV control Patas HIV ya lede haka bor ba pile check up ning bang haba armet.